may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ne, gimatang ka mamutin iti electric fan mo, close friend. Wen, kagat-gatang ko laang idi napalabas a Sabado, Regina, close friend. Siguro, nangina dayta niya. Ay, wen talaga anangina dayta, ta quality white. Naimbag lang nga adati mausar, nang runa ita na pudot ti panawon. Ay, close friend. Oh, apay ka di, close friend? Tangay adamatan kabarbaro nga electric fan niyo. No okay lang kan ka. Buludag ko matay daan nga electric fan niyo, close friend. Ah? Awan pa'y ngamin budget mi itakot. Oh, sige. Buludong pay laang ano kayat mo. Di bali close friend. Ta close friend kamot talaga. Ay na, agyaman na klaunay sali, my close friend. Sana bali, isublik to matlaang no makagatang kami mat iti electric fan mi. Electric fan man jay nakita ngawit ni close friend mo Regina itay sali anak ka. Binulod na, tang. Ay nawaw. Anya nga ron to sa rin tayaw no impabulod mo matgayam. Adamot ti kagat-gatang ko, tatang. Sana bali, ta isublinan tumot ka no makagatang iti electric fan da. Oh, awan latamok dita. Jay binulod ng tupay hindi abat siyam. Aging ka ita saan napay anay sublay. Bayan yun, tatang. Oh, na yun na ya close friend mo anak ka. Kasta talaga, tatang. Narigat mo't no jak pabuludan. Kat close friend ko kat nga rod. Amang ano panunutin na nga imutak agayom na. May salaang ti may bagak anak ka. Uray close friend mo. At dalata kumamat limitasyon ti panang tulong mo kenkwana tapno saan nga agruam. Natalang ba't agdaw-dawat iti kumporme ka nagbulbulod ti paglaingan na. Ay nawaw, sa dino tinangalami ta dahito nga electric fan, Regina bakay? Ay, binulod ko lakay. Anya? Binulod ko iti close friend ko. Hindi ka di Marisali? Wan asino ko mga pa'y tidaduma a close friend ko ngay no saan anisali laeng. Unay kan bakit? Kumporme matibulbulod ang itigayim mo. Ay, wan ata close friend ko mat. Uray anya ti buludag, itad na. Inton ko naumakin ka. Saan to ang mapasamak dayta? Ngamin, no awanak, di awan ti close friend na dito'y barangay tayo. Isunto ti maawanan no kwala kay. Ay nawaw, nangalaam nga iti electric fan mo, Mari Regina. Nagmayat-mat. Binulod ko kanisali, amare. Di ka di close friend mo, Mare? Saan ko ang close friend day jay, Mare Mila? Kat no close friend mo, ti awag yu iti tunggal maysa. Sanak tumatla ang amaawatan, Mare. Ay kat ipakaawat mo kanyak, Mare. Pamarang laang day jay, Mare. No kasta, plastic kamot gayam kenkwana niya. Kinapudno na. Diyak kumakayat ti makigayam kan kwa na kan. Anusak lang ti makis istorya. Imbag lang nga,
Asidag ti pagbuludak no kwa, Mare. Ah? Sa bagay matkit day. Husto ka dita, Mare. Dito'y ka di balay tinagapan ni Mila, Regina, bakit? Wan, may laang nakiistorya kanya. Ay nawaw. Sino man ang team may na marites kan ka? Ay, secret mi matanday jay alakay. Amok matlaang asan ka nga interesado. Simurot kalat ako makanisalin, Naimbag na dyan, nalay nga diskarte. Sana kas kan Mila, chismosa. Shh! Tangiwat mo ka dilakay. Amangan numangag na katikaruba. Katpud mo, ano ti maghanap mo iti gayam akas kan ni Mila, ya? Saan mo nga am mo ni Mila lakay? Kat nagdindinamag di ti lugar tayo ti dakas nga ugali na. No siyak lang ti saludsod, awan maghanap mo iti kumari akas ken kwa na. Naimbag ni Marisali, tada maadal mo no iso ti kadwam. Iso nga ron asaan ko pa'y nga in-unfriend lakay. Ay unay kan bakit? Di mo amo ti agpili ti gayam. Nangalaam ka na kita asabaw ng anak ka. Ay, inted ni nana ba siya, tatang? Nagadaon. Awin taibingayak ti close friend ko, tatang. Ni Regina man ay. Awin, tatang. Sigurado magustuhan na dagitoy. Naggasatan na ita close friend mo salay. Ay, awin, tanapatag ni Regina kanyak, tatang. Ang kasla plastik mat no kasta akasangsangaw. Kasano mo ta na ibagayo a plastic ti close friend ko, tatang? Close friend na kalaeng, no na masapol na. Kasta ka na, tima ko na a close friend. Oh, naimbaglaangan tayo may kamari Mila. Anya nga tano, si kalaangan ti mapan iji balay, Mare Regina. Ang mga numakita nak nila kay mo, kat dakas tumanan ti panangkita na kanyak, Mare. Relax ka kadilaang Mare. Adda iti trabaho ni Bubot ita. Sigurado ka? Ay nawaw, kay bagbagak lang arudan Mare. Anya kami ti pagsaritaan taya. Ni close friend ko ka de Mare. Ha? Wala, Mare. Ay, nakitam ka din tila nga na Mare. Bimakit si ka. Aya? Wan tadi namat amo nga aywanan ti bagina. Wala nga close friend ti awag mo kinkwa na, Mare. Kun kunaklaang mat dayjay Mari Mila. Tapno saan masaktan ti riknana. Kas makita mat. Saan kami unay nga agis istorya iti dayjay asali. Numapanak iti ayanda. Sagpaminsan laeng. Ay nawaw, nagawid ka matgaya man bubutla ka eh. Wen, itay pa ya. Saan na ka di nakita? No kasta, nangag mo tinagsaritaan mi ka ni Mila? Di may papan ka ni Marisale. Ay, kuwala ka eh. Ay, awan, lipatan mo day chay. Plastik kamot gayam agayam bakit? Panagkunam ka di kat saan na masaktan tirik na ni Marisale, numaamuan na ti kasta amapan mo ibagbaga. Sa pa'y close friend ti awag yu ti tunggal may sa. Di na ka din pakibiyangan lakay. Bakit? Awan na sayat nga itdan ti kasta nga aramid mo. Nalipatam samot nga electric fan ni Marisale ti inusaryo kan Marimila itay sarsarita kayo. Awan day jay kunaklang aruden lakay. No saan mo't gaya mapudno agayem ti pangibilbilangam ka ni Marisali. Pangaasim man, tadi ka agbalin na plastik iti sangwanan na. Kasta ka di, ti subad mo iti kinaimbag nakin ka, ha? Bakal? Si kamot gaya, Marisali. Ay, adda ka din ni close friend ko, pare Bubot. Adda iti kusina. Madamang agkap-kape. Sumrak ka pa ya. Ay, saanan pare? Ibatik lang dagito'y sabo nga para kenkwana. Ha? Tapno adamot imula na iti paraangan nyo. Sumrak ka lang tap na makapagsarita kayo. Ay, umayak tulat tayo tun sa anak abisi, pare. At dapay ngamin trabaho ita. Sige.
Kat agyaman na nga ron, iti sabong, mare. Nawan anyaman na, pare. Pakibaganto kan ni close friend nga agdardarasak ngamin. Sa kamin to agistorya, inton sa anak abisi, pare. Oh, anya ti may imbaga day jay asali, bubot lakay. Andanyag na sabong, imulam ka no. Ay nawaw. Nagsaya at no kasta. Aday ti paraangan tayo. Mapanmunto kitaanan inton madamdama. Awan ka di ti daddo mga imbagbagana. Umayto ka no makiistoryaken ka no sa anabisi. Awan ba't lang, tiyan mo kapag istoryaan mi. Ang amno ni Mari Mila ti kasangsagom di ti balay. Uray agpatpat nag di kay mauma. Wen taado ti istorya na kanya. Ti ibagam ket di. Kay kayat mo ni Mari Mila, taado ti chismis na kin ka bakit. Saan Ay, di ka naglibak. Amo kung na itang style mo. Tijak pa'y magustuhan. Agraman ni Mari Sally a close friend mo. Imarmarites yun. Kunaklakit din no asino ti masalaw ko iti dalan. Si kamat gayam, Sally. Sa dino ti nagapwam? Di taman ayan danana ba siya, Mila? Napanak na kitang dan. Isumat lagayam Nga, anyat kahit mo asawan. Isumat lagayam, bumakbakit tilangam. Ay, gagangay na Husto tinaibaga ni Mari Regina kanyak. Ha? Bimakit tilangam, tadi mo among aywanan ti bagim. Iso makiplas-plastikan lang ni Mari Regina kin ka. Anya? Ulitin man ti imbagam, Mila. Kwa, Sally. Ay, nailaw, anak ko na. No kasta gayam. Ay, traidor mo't gayam ni Mari Regina nga imbilang ko a close friend. Ta close friend na kalaang mat no ada kasapulan na kin ka. Anya? Saan mo tan nga umumay ni Sally ni ti balay, Regina, bakit? Jak nga rod amo lakay. Ang mga no masakit. Imposible Awan mo ti ko na mamapan mo sa rungkaran ni ti balay da. Mapanak to inton madamdama. Kasta ayat ti close friend. Kasla saan ka amadanagan iti gayem mo. Makauray ka kadilakay. Apay ayang affected ka manan. Saan mo matakabagyan day jay asali? Itaman pa'y anak kaw. Ti, anya, tatang? Itaman pa'y asan ka anapan itayan ti close friend mo. Nabayag samot tan asan kaya nagsarsarita. Awanan ti planok amapan iti ayan da, tatang. Uray saan mo't laangan nga umay dito'y balay. Tapay. Plastic da dya, Regina. Close friend ko na kanyak. Ng pamarang lagayam. Asino magti nakadamagam iti dayta anak kaw. Asino kumapay, tatang? Ni Mila, ako mare na. Ay nawaw. Kunaktumat nga minken ka. Marurudak launay kan kwa na, tatang. Pagadalam dayta anak kaw. Lumabinsan. Saan ngamin nga amin adawatan ti gayem mo kat itagbaw. Agbalin kamot nga imot lumaminsan. No asino ti makaawat ken ka. Isaw ti pudno agayam. Anya pay laang ter aramidem dito'y balay, sika, Regina. Kayat kalaang asarungkaran, close friend. Tinakman awagan iti close friend. Ay nawaw. Apay ngay. Manipod ita, saan tan nga gayem. Ne, saan ka maawatan, close friend? Kung naklakit din nupod no agayem ti pangibilbilangam kanyak, saan mo't gayam? Ne, sino mat tinangidanon kan kay ti kasta, friend? Asino kumapay? Ni kumarim Amila Isu tinangibaga, close friend ti pangibilbilangam no adda ti kasapulam. Anya, traidor mat gayam day dya tao. Ha? Awan ti nagdumaan nyo. Ala, no awanan ti bagam, mabalin mon ti pumanaw. Jay electric fan me, abinulod mo,
Kan amin nan abinulbulod mo dito'y balay. Pakisublim tulaangan. Anya ti masapol mo, Mari Regina? Traidor ka matgayam, anya, Mila. Anya? Ay, san ka amawatan, Mare? Gapukan ka. Kagurguran ako, ti close friend ko. Di bali Nisali lang mo't dayta. Nalaka lang ang masukatan, Mare. Agbabawi ka nakigayim kan ka. Nuwag sasao ka, kunamla na sino ka mo't. Apay, saan ka di atraidor ka mo't lang agayam? Kat no nakarkaro ka pa ngam siyak. Ngamen, inusar mo lang ni Saleh. Manipod ita, saan tan nga gayam? Okay lang kanya. Uy na, agburbur ka talaga ti darak no kasta makitkitak ta pa naggrup-grupam. Uy na, syakla ang aya, ti adadakas ana isawang na may papan ka ni Sale. Uray si kamat Wan, ngam tinagdumaan ta. Saan ko agayam ni Saleh? Iso nga ora anya ter aramidam. Nadagdag san ti basol mo kinkwana. Pangipanam ka na kita agamit, Regina. Isublik iti ayan dasali, tapno awanan ti adu sa una. Naimbag mo, tanalagip mo nga isubli. Wan ata kaguran akon. Saan kami kanon nga gayam? Oh, makitam na ita bunga ti aramid mo, bakit? Amok mata nagkamali aklakay. Di mo ko maulit-ulitan, tanasakit iti lapayag. Dahita ti ganaban nagiti plastik agayam. Ay nawaw. No dimngeg ka kumakanyak, di agayam kayo kumakansaling aging gaita. Wunan, basol kon. Basol mo talaga, di mo amo ti agpili tinasayata gayam. Diyak nga rod impagarop ang mapasamak ti kastoy. Alahos tong. Inton maminsan, di ka agbali na plastik agayam. Gapo iti kinadangam, awanan. Napukaw mo ti pudno agayam, amang isakit kan ka. Ay, nawaw! Di ka agbalin at traidor kadagiti gagayem mo. Tano kasta ti aramid mo, mapukaw mo dagiti pudno amang isaksakit ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.